Hasteni joto Lwkwrok no Khwlai khulumaya pharu sini titi ADC no prai 4 bosorong Lwkwrok Maharaja ni tuidul mongbai je jeng titi ADC chalok tongman no loge roi tongbai mani bagai joto no kha kaham tei khulumaya pharu Blaikhe hambai jeng last foreign half year ro jeng chini titi ADC chini limited fund ni bisingo phano jeng Lwkwrok ni bagai je samung kaham tangnani nei chatiok mani bisingo Lwkwrok nognai ja omhai jeng samung tangui maman no nirong no saikana rawano chini industries department chini jubogrok ni income generate khainani bagai jeng borok no 600 auto jeng borok no distribution Khaikha je tiprasa bekar tongnai jodi auto salawai income khainai hnai wan somnai no borok no jeng online registration khairogoi Gramin Bank by tie-up khaiwi auto jeng distribution rawi rokha bwskango bwsini tipraham scheme bahai chalok khaijangnai tipraham scheme ni bisingtei no borok no low rate of interest by jeta phataro nangna hangke 14% 12% oma haike rate of interest maro theba chini oro titi ADC jeng grantor bunangya low rate of interest by jeng borok no rokha only 6% bahaikene backend subsidy bo jeng borok no 75000 ojak borok ni bang insurance bo facility tong jeta je auto beneficiary thei thangkha hingke boni family o jate o recovery khainani bagai problem ngya na tei bono wasoi no jeng borok no insurance bo credit insurance khairojak je beneficiary thei thangkha hingke kono karone accident ngoi thei thangkha hingke bo automatically recover ngoi thanai oma haike jeng Khaikha nge boni sara bo jeng khuteng chini traditional dresses no jeng promote khainani bangai jeng jotong saimano chini tiprasa ek somoy o Agartala thangai rignai kangoi guri khangke saksa no blai lachi jago keba Maharaj phaimani yagulo jeng chini tiprasa ni traditional dress no jeng jebabe promote khainani bagai chatiok kha amo tabo sudu chini tiprasa ni bisingo simiya doni koboni dofani bridogbo chini rignai no risa no kanoi mosangjagoi matongjak baikha amo Maharaj ni wansongoi bane possible ngo hingke jeng joto ADC village no equal portion khai chini rignai snanani bagai khuteng bakha ulobo continue tongnai baikene chini health sector chini limited fund jotono saimano phiaba jeng hospital jeng tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost painani phaijing thang tongo 150 bedded hospital completing thanai sakham chini bagai bilaikhe chini tiprahai hasteo ব্যবস্থা kaham khainini nango bono saktharani bono naharoino sakhamno jeng nojor rokha haike hospital jeng kaisa kaham snanani chini imang bubagrani imang mo fulfill na nai tongo bahaikeno jeng mobile medical unit jeta kami am chaini Lwkwrok healthcare ni beparo mung sa saimeya borono jeng healthcare facility tei awareness ronani bagai mobile medical unit jeng 6ta chalok khai hasteni thung am sayo borokno medical test check up khairoi almost mane 6000 ni above Lwkwrok no jeng medical free check up Khaikha bai kene operation behaini last 2 year of free operation jeng orani o chini kherangba hospital o khairoi komse kom 2000 ni above jeng operation pairokha nini gallbladder stone hondi nini Tamo tumor hondi bahairok blai kirma sungsa rogi rok operation khaijagoi success ngoi thangbaikha bahaikene jeng Tamo chikon mane chini bikra family tongnai bahairok no masing jorao rikutung blanket jeng borono blanket bo jeng distribution Khaikha nge oma haikene
sini industries department tribal welfare department amage jotono janja department ni sung ya presewi khaimani haike education department obo sung B.Ed training ronani bagai bosobno sung posijona sung B.Ed training ni sponsorship bo rowoi tong borokno ta bwskango bo rojawi tongnai rojawi no thangnai amhaike scheme sanajak jate chini tiprasa je Tamo sini B.Ed porenani scope maya donation roi maya rang poloya amhai tongnai ro boroni je mane low income group rokno sung selection khaiwi borokno chini education department ni hoite ek phai haite oneno jagao sung sponsor roi borokno pore roi tongmani bobo chini oro among ya priseja thik bai khene hompo school sung jotono saimana asuk aigini chalok hompo school asuk demand kore kyaba sung tipramotha maharaj netrite phaimani yagolok hompo school blai demand bari thangka hostel ni intake capacity onek kobang bari roi ma thangka agi jeta girls 200 boys 200 ke tongmani sung phaimani yagolono borone intake capacity bari roi hostel obo sung 700 jona intake capacity bari roi borono facility roi tongka ke chini bikra ro ঠিক আছে পাহাড়নি বড় রক যত লেখা পড়ানি বাগৈ আছে সেবমাই আফানো जों हमपैहाय हस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा थिग बाहायके जोंनि PWD डिपार्टमेंट नि हयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमानि बबाय जों मनबो साबजोनाल 10टा साबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा अलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि ओ 7टा अलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायना स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 year जों ADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि Swrai rokno especially young generation rok jara football bai thangtongnai rokno borno promote khaini ni bagoi je जों जातियक माने अमो सक्सेस होनखा Tripura hasteo अमो हायके पहिला जोंनि ADC नो इवेंट कटर खायि जों ADC सुपर लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों ADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों Tripura आइडल खायलायबै जरा रोजानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनायनि बागै Tripura आइडल जों संसालायखा Tripura आइडल नि बिसिङो जोंनि रोजानाय रक हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि Swrai talent तंनाय रकनो बरनो नायतोय तबनाय हनै छाकथारै जों Tripura आइडल खायमानि बरनो जों लास्ट 2 year नखा बरक जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय रक ताबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बरक इनभाइट खायजागै रसावै पब्लिक नि बसकाङो खनारावै बरनि कैरियर न सनानानि बावै कैरियर आगवै दङ अमसों नखा ने जों बाहायखेनो कल्चर Tripura रिच कल्चर न जों प्रमोट खायनानि बागै लंडन हाई हास्टेव ग्लोबल स्टेज जों रिप्रेजेंट खायरै माखा जेता महाराजानि साखथारमो महाराजानि जातियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकराव वानसोय माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि Tripura साराव परफॉर्मेंस खायबै चिनि कल्चर न फनोय मानाय हने जों जतन साइमाना चिनि Tripura सानि रोल खायजाक करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायनि अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि ADC जों फाइमानि सकां नगजागै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ बोसनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो ADC विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता ADC विलेज इलेक्शन खायके बोर्ड अंगो चिनि ADC आमसायो किंतु काउंटिंग हॉल अंगो निनि ADC बायरे नॉन ADC एरिया वो के अनेक समय चिनि Tripura सानि डोमिनेट एरिया अंगिया हंके आरो जागाव डिस्प्यूट अंगो निनि पाव बांलायो हानि बागै जों ADC 1 सखा जेहेतु ADC विलेज कमिटी माने चिनि Tripura सानि बांगै सिंके Tripura सानि बिसिङो न
आमसाय बिसिङावनो लेखावानिबो ओंथों हाय होनो जों दिप्रासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउन्टिं हल खायनायनि बाहायराव मा खायनाय होनो बाहाय बिलावबो जों सोनावै पास खायखा थै बाहायखेनो जोंनि आईसी डिपार्टमेंट दै टूरिज्म डिपार्टमेंटनि जों मिलिवै जोंनि कालचार जोंनि हिस्टोरिकल मनुमेन्ट ऑफ जों गोबां आइडेन्टिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनो नांगौ वानसौनो जों जागा जागाव जोंनि महाराजा बी विक्रम निनि तामो जोंनि एस डी बर्मन बाहाय स्टेचु रक जों सोनावै जोंनि खमलं पार्कआवबो ताबक सोनाजा दङ और लामारावबो जोंनि खमलं लामायावबो दङ निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामो जोंनि बी चंद्र मनुओ महाराजा बी चंद्र मानिक अमहायरक जों स्टेचु तावै जोंनि हिस्टोरी न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ जोंनि टूरिज्म जों ब्लैक जोंनि हास्टेआव डेभलप खायनो नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनाग्रेट खायखा महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि साय माने नायथोपक दै कुसुपक जोंनि वाटर फाउंटेन महाराजानि सागथार मुंबायनो जों एनएचसीआव रिसेंटली ताबक जों टीटी ADC नि भवन जों शिलंआव खायनो होनो लंग टाइम जोंनि प्रोजेक्ट पेंडिंग दं माने रिसेंटली ताबक सेंसन होखा आसा खायबो जों शिलंआव जागाराव क्लियरेंस जों थांखांखे फंड सेंसन होपायजों अलमोस्ट 5 करोड़ नि जों टीटी ADC भवनावबो सामों तांमानाय जों 5 करोड़ निसिमे बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानि अमाहायके जों जोंनि प्रासानो जाते फातार हास्टेआवबो फरेनानि मेडिकल ट्रिटमेन्टनि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइ बाय टाटा ग्रुप नि होटेल मैनेजमेंट जों सोनावै दङ ताबो और जागा जोंनि खमलं तामो सोनाय नारवाय दं थाइ जेता दं माने आरो जागा होटेल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलगनायनि बागै ताबक सामों स्टार्टिं दङ